Жұма күн ақшамы қайырлы ұсына эфирде заман январьнан 19-ы Қырамышғалынан 1422 күні студияда сілерімен Шевкет Наматулаев селемлайым. Авропа бірлігі işgalcilерден бекер дегерменжеге тибі ярдым бермеге талап ете оңа чықарылған Шекленов шубелі дейлер. Бұақта Қырамда инсан ақларынан бағылы Авропа бірлігі векілі тарқатқан бейанатта кете. Бұне бері Весиқада Авропа бірлігі Владимир Балухның укомыны танымағанында білдіре. Міжнародні спостерігачі з прав людини повинні отримати повний, вільний та безперешкодний доступ на півострів. Європейський Союз очікує, що усі незаконно затримані українські громадяни у незаконно анексованому Криму та в Росії будуть звільнені якомога швидше. Қырымдатар Марлен Мустафаев и Омар Арқадашы Русияның тақиқат комитетінде сұрғыдан кечірілді. Анда Омар Арқадашындан Мустафаев иштимай ағыларда япқан языларынан мерақланғанлар. Ишғалшілер Мустафаевке низбеттен жинай дава башлатқан еді. Оның нефрет дұйғыларына қозғатқанында қабатлайлар. Тут идет проверка тем, чтобы либо ее закрыть, это дело, либо возбудить уголовное дело. То есть жена опрашивали, в этом случае, знали ли вы о том, что муж в социальных сетях, в интернете, да, то есть, скажем, страницы, есть ли у вас еще какие-то страницы у мужа. То есть она просто ссылалась на 51-ю статью, чтобы ни против себя, ни против мужа ничего говорить не было. Либо не знаю. Конкретики какой-то не звучало от нас. Кешкен сене февраль айында Марлен Мустафаевның евінде тентув кешірілген еді. Оны яқалап, он бір күнге апске ташладылар. Бұның себебі Мустафаевның иштимай ағыларда пайлашқанлары олды. Ишғалжілер экстремист темсаллері бар еді деп исрар етті. Тентув вақтында оңа қол тұтмаға келген 10 инсан тұтылған еді. Руслан Зейтулаев оңа мектуп язмаға рижа еті. Қырымлы сияси мабос Омар Арқадашының ярдымынен Украиналарға мұраджат етті. Русияде 15 жылға үкім етілді. Зейтулаевны ақиярда Хизбут Тахрир тешкілятының бөлігіні құрмасында қабатладылар. Қызлары бабасыны 3 жылдан берлі көрмей. Сонки Корошевде олар көзяшларыны тұтып оламады. Руслан Зейтулаев, Нури Примов, Фират Сейфулаев и Рустем Ваитов екібен 15 сенесі январь айында апске алынған еді. Оларға қаршы терроризм давасы ойдырылды. Пишут, то есть из других мест, но также он просит именно, с Крыма, чтобы они тоже писали, не забывали. Мы его очень любим, мы так соскучились по нему. Я очень сильно его люблю. Подарю его рассудок, когда еще из тюрьмы выйдет. Незарет алтында болынған Герай Куламетовқа достлары ашалы барды. Түневанден берілі о Қарасу базар районының полиция бөлігінде тұтыла. Куламетов иштимай ағыларда экстремист мәліматларыны пайлашқанында қабатланды. Түневан Куламетов октябрның 14-інде олған бір кішілік наразылықларынан да бір иштиракшысы Қарасу базарлы Кемал Сейтияевның евлерінде тентув кечірілді. Сейтияев 1000 рубль пара жазасы, Куламетов есе 10 күнлік апыз жазасын алды. Мы поинтересовались здоровьем, самочувствием Герая, сказали, что все нормально, к нему, естественно, не пускают, комнаты свиданий нету, и мы спросили список разрешенной продукции, которую можно. В этом списке, конечно, очень многое запрещено, то есть практически ничего и нельзя. Қырымда Зампира Асановаға бағышланған дуа мерасымы олып кетшті. О 2014 сенесі январының 16-сында 83 яшында вефат етті. Қырымтатар милли әрекетінің ветераныны аңмақ үшін милли әрекет іштиракчылары топлашты. Зампира Асанова Советлер бірлігінде ilk сияси нұмайшыларына кечіргенлерден бірі еді. Өмір бойы халқының ақ құқықлары үшін күрешті. Бұл қадын бүтін өміріні милли әрекетімізге, халқымызға қызмет үшін берді. Оның үшін біз не де олса
Bizim milli hareketimizin veteranlarından birlikte öyle kararga keldik ve bilesiz birkaç vakit evvel abide koyuldu, onun baştaş koydu mezarlığına, sağ olsunlar iş adamları bizge kol tutkanların ve bugün mına dua mirasimi çünkü tamam bu günleri 4 yıl evvel işte rahmetli oldu Zamfira Hanım. O ömrünü terk etken son, keçingen son, onun yokluğu birden çok sezildi. O da öyle rast geldi ki tamam mına bu Kırım'a bir böyle afatlı günler düşken vakitte biz eminmiz ki eğer de o sağ selamet olsaydı o bizimle beraber olur idi ve o özün kureyşini devam ederdi. Ve evvelki gibi de hem yaş nesil için hem özün akranları için de numuneli öyle bir çok örnek bergen insan olur idi. Zemfir abla'yı yaşlığımdan biliydim kaç yıllar. Yani endi 4 yıl oldu bizim aramızdan gitti. Yazık ki böyle cesur milli hareketçi adamlar gittiler bizden. Yaşlar görüp evet hürmet ettiler hepsi. Ana Sudak rayonundan geldim, selam ettiler hepsi. Украина Кырымны кайтармак үчүн ярымадагы адибир топуракка янашканы кыбы янашмамак керек. Буну Литваниянын Анаяса махкемесинин башы айтты. О билдиргенине көрө ярымаданы Украина эркенине кайтармак үчүн ярымадада илкебеле кырым-татар мухтариятын тешкил этмек керектир. Лучше поздно, чем никогда, да, осознать одну простую вещь, что Крым – это как бы родная земля для крымских татар, где коренной народ, во-первых, должен быть защищен. Если в Крыму будут гарантированы реально, а не декларативно, реально гарантированы права коренного народа, вот тогда Крым будет и крымско-татарским, и украинским. Кырым прокуратурасы Кырымнын сөзде самооборонасынан 4-нчы рота жол башчысына шекленгенин айдыңлатты. Владимир Мирцалов Украина ички иштер назирлигинин Сабык Хадимовла. Прокуратуранын маалыматына көрө 2014 сенеси февралдын 23-нде о Зенат бирлигинин Невбеттен тыш топлашуун өткөргөн эди. Окуна Кырымнын сөзде самооборонасы курулду. Бу сила бирлешмеге Русия о биришмеге жардам этеди. Підозрюються в участі у непередбаченому законом створеному збройному формуванні, нападі на державні установи, організації, а також у посяганні на територіальну цілісність України. Його дії кваліфікуються за частиною 5 статті 206 і частини 2 статті 110 Кримінального кодексу України. Санкція тих статей передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 12 років та від 7 до 12 років відповідно. Будакалар Киевде татлы сес ярышынан гала концерты башланмак керек. Анда Кырым, Херсон вилайети Киевдеки кырым-татар балалары ve Литваниядан келген яш студентлар иштирак этежек. Концерт салонунда мухбирimiz Эльвина Сейдбулаева булуна. Эльвина, концерт башландымы ve асылда нелер беклемек керек? Şimdi bizi salonda bulunamız. Konkensi gibi adamlar endi toplaştı. Endi yerleştiler bir dakikadan son tatlı ses yarışı başlanacak. İlk Ukrayna paytaxtında Kiyev şehrinde bu yarışı geçirmeye planlaştırılan. Hem de malum olğanı gibi bala yarışı 2009 senesinden beri geçirilir ama belli sebeplerden olğanı gibi o bir yıl devamında Kırım'da geçirilmegen edi. İlk kere hem de Kiyev şehrinde geçirilecek. Yarışta iştirak edeceklerin sayısı 100'ge yakın. Onlar çeşit koşullarından geldiler. Hem de NATO programımızdan Kırım'dan iştirakçılar geldi. Hem de Litvanya memleketinden hem de Ukrayna'nın çeşit koşullarından. Buna eşitkeniniz gibi endi yarış başlanan ve sanatçılara çeşit nominasyonlar olacak. Hem de yer, hem de oyun, hem de söz ustası, hem de Kırım'dan gelgen artistler de çıkışta bulunacak. Bu Elina Sosnovskaya, hem de Kiev'den Elzara Batalova, Kongenskaya, hem de yarış başlanıyor.
Çok sağ ol Эльвина, мұхберіміз Эльвина Сейтбулаева Киевде татлы сес ярышы башланғаны аққында айты берді. Бұл даққада яйнымызны екінлейміз епіңізге қайырлы ақшамлар тілейміз. Дайыма атырылы олыңыз вен ебедекі заман яйынларыны сейретмеге ұнытмаңыз көрішкенже.